Итак, немецкая грамматика в устной речи, уровень А2, Б1. Сегодня мы возьмем некоторые темы по грамматике. И я вам советую сначала научиться делать письменный перевод, а затем можно уже проверять себя в устной речи. Если какие-то слова вам будут встречаться незнакомые, я вам советую сразу записывать данные слова в словарь, делать перевод и заучивать, чтобы в следующий раз, когда вы вернетесь к этому видео еще раз, тогда вы увидите, насколько продуктивной была ваша работа. Итак, я хотела бы знать, безопасны ли финансовые операции в интернете. Ich möchte gerne wissen, ob Geldgeschäfte per Internet sicher sind. Некоторые слова в немецком предложении будут выделены красным цветом. Если вы сможете правильно проанализировать, почему я их выделила, что я этим хотела вам сказать, то это значит, что вы уже начали разбираться в немецкой грамматике. Итак, перед нами сложно подчиненное предложение с придаточным, дополнительным, которое соединяется с главным при помощи нашего союза «об», который переводится «ли», и на последнем месте стоит сказуемое, в данном случае глагол связка sind. Ich möchte gerne wissen, ob Geldgeschäfte per Internet sicher sind. То есть Geldgeschäft – это финансовые операции. Geldgeschäft – единственное число. Поэтому, если вы до сих пор не знали это слово, это уровень А2, вы записываете это слово в словарь и заучиваете, потому что оно может у вас появиться где-нибудь в тексте при сдаче экзамена. Ich möchte gerne wissen, ob Geldgeschäfte per Internet sicher sind. Можешь ли ты мне сказать, есть ли у него свой бюджет? Если у нас в придаточном ли, да, это об, значит глагол будет на последнем месте. Kannst du mir sagen, ob sein eigenes Budget hat? Kannst du mir sagen, ob sein eigenes Budget hat? Обратите внимание вот на это слово. Оно с французского языка бюджет. Окончание не произносится. Бюджет. Бюджет переводится как бюджет. Kannst du mir sagen, ob sein eigenes Budget hat? Я хотел бы знать, почему у Кати нет счета. Ich möchte gerne wissen, warum Katja kein Konto hat. Ich möchte gerne wissen, warum Katja kein Konto hat. Можешь сказать мне, хотел бы ли ты в этом году накопить деньги на отпуск? Пусть вас не смущает, что это очень такое объемное предложение. Все слова, я думаю, вам знакомы, их просто нужно расставить по порядку. Kannst du mir sagen, ob du dieses Jahr Geld für den Urlaub sparen möchtest? Kannst du mir sagen, ob du dieses Jahr Geld für den Urlaub sparen möchtest?
Я хотел бы охотно знать, сколько денег ты тратишь на свою квартиру. Ich möchte gerne wissen, wie viel Geld du für deine Wohnung ausgibst. Ich möchte gerne wissen, wie viel Geld du für deine Wohnung ausgibst. Он хотел бы знать, должна ли она немедленно подписать контракт. Er möchte gerne wissen, ob sie den Vertrag sofort unterschreiben muss. Er möchte gerne wissen, ob sie den Vertrag sofort unterschreiben muss. Я знаю, что ты тратишь много денег. Ich weiß, dass du viel Geld ausgibst. Ich weiß, dass du viel Geld ausgibst. Я не знаю, купили ли мои родители собственный дом. Ich weiß nicht, ob meine Eltern ein eigenes Haus gekauft haben. Ich weiß nicht, ob meine Eltern ein eigenes Haus gekauft haben. Я покупаю своей маме поваренную книгу. И здесь мы должны а, правильно выбрать притяжательное местоимение. В русских предложениях, какое бы у нас ни было подлежащее, мы всегда скажем свой, своему, своей и так далее. В немецком это будет зависеть от местоимения. Если я, то я покупаю моей маме, то есть meiner Mutter. Итак, ich kaufe meiner Mutter das Kochbuch. Ich kaufe meiner Mutter das Kochbuch. Мы дарим своему отцу билет в театр. Wir schenken unserem Vater eine Karte fürs Theater. Wir schenken unserem Vater eine Karte fürs Theater.
Я покупаю своей подруге духи. Ich kaufe meiner Freundin ein Parfüm. Ich kaufe meiner Freundin ein Parfüm. Господин Беккер покупает своей дочери новую машину. Herr Becker kauft seiner Tochter einen neuen Wagen. Herr Becker kauft seiner Tochter einen neuen Wagen. Мелисса дарит своим родителям билеты на концерт. Melissa schenkt ihren Eltern Konzertkarten. Melissa schenkt ihren Eltern Konzertkarten. Я работаю с этим экспертом. То есть у нас пошли указательные местоимения. Эксперт у нас будет женщина. Ich arbeite mit dieser Expertin. Ich arbeite mit dieser Expertin. Он говорит с этим клиентом. Er spricht mit diesem Kunden. Er spricht mit diesem Kunden. Здание этого архитектора всемирно известное. Das Gebäude dieses Architekten ist weltberühmt. Das Gebäude dieses Architekten ist weltberühmt. То есть здесь мы видим существительное в генитиве, да? При этом само существительное получает окончание «эн». Почему? Потому что оно относится к слабому типу склонения существительных. Когда существительные во всех падежах, кроме номинатив, получают окончание «эн». Он потерял. Мы переходим глаголом perfect. Hat verloren. Hat verloren. Он выиграл. Если вы вдруг не знаете какие-то глаголы, записывайте в словарь, находите перевод, 3 основные формы, чтобы они у вас были записаны. Hat gewonnen. Hat gewonnen. Он потратил или истратил. Hat ausgegeben. Hat ausgegeben.
Он поменял. Hat gewechselt. Hat gewechselt. То есть он поменял, возможно, деньги, да, с одной валюты на другую. Он перевел с карты на карту, например, или со счета на карту. Hat überwiesen. Hat überwiesen. Ты можешь нам объяснить? И здесь у нас вопросительное предложение без вопросительного слова. В этом случае на первое место в вопросительном предложении будет выноситься глагол. В данном случае глагол können. Kannst du uns erklären? Kannst du uns erklären? Ты можешь мне показать? Kannst du mir zeigen? Kannst du mir zeigen? Можешь ли ты объяснить нам, что это значит? И опять у нас сложное предложение с придаточным. Kannst du uns erklären, was das bedeutet? Kannst du uns erklären, was das bedeutet? Можешь нам объяснить, что ты находишь интересным по телевизору? Kannst du uns erklären, was du im Fernsehen interessant findest? Kannst du uns erklären, was du im Fernsehen interessant findest? Можешь ли ты повторить нам, что сказали ее друзья? Kannst du uns wiederholen, was ihre Freunde gesagt haben? Kannst du uns wiederholen, was ihre Freunde gesagt haben? Можешь ты нам показать, что Йохан сейчас скачивает? И глагол скачивать, когда мы скачиваем музыку из интернета, herunterladen. Kannst du mir zeigen, was Johann gerade herunterlädt? Kannst du mir zeigen, was Johann gerade herunterlädt? Можешь ты мне сказать, что он вчера купил? Kannst du mir sagen, was gestern gekauft hat? Kannst du mir sagen, was gestern gekauft hat?
Мы не даем своему сыну сладости. Wir geben unserem Sohn keine Süßigkeiten. Wir geben unserem Sohn keine Süßigkeiten. Он помогает своей жене. Er hilft seiner Frau. Er hilft seiner Frau. Ты живешь у своих родителей? Wohnst du bei deinen Eltern? Wohnst du bei deinen Eltern? Она любит своего мужа. Sie liebt ihren Mann. Sie liebt ihren Mann. Это куртка его друга. То есть чья куртка? Генитив. Das ist die Jacke seines Freundes. Das ist die Jacke seines Freundes. То есть генитив. У нас окончание будет «es», так же, как и у существительного. Качество шерсти мне не нравится. Das Qualität der Wolle gefällt mir nicht. Das Qualität der Wolle gefällt mir nicht. То есть существительно в генитив, женский род, меняется только артикль. Само слово без изменений. Цвет обуви мне подходит. Die Farbe der Schuhe passt mir gut. Die Farbe der Schuhe passt mir gut. Качество материала остается всегда хорошим. Das Qualität des Materials bleibt immer gut. Das Qualität des Materials bleibt immer gut. Заказ клиента не оплачен. Клиент – женщина. Die Bestellung der Kundin ist nicht bezahlt. Die Bestellung der Kundin ist nicht bezahlt. Подземная парковка торгового центра всегда открыта. Die Tiefgarage des Einkaufszentrums ist immer geöffnet. Die Tiefgarage des Einkaufszentrums ist immer geöffnet. Цвет сапог мне идет. Die Farbe der Stiefel steht mir gut.
Die Farbe der Stiefel steht mir gut. Кабинет врача открыт и во второй половине дня. Врач – женщина. Die Praxis der Ärzte ist auch am Nachmittag geöffnet. Die Praxis der Ärzte ist auch am Nachmittag geöffnet. Упаковка продукции состоит из бумаги. Die Verpackung der Produkte besteht aus Papier. Die Verpackung der Produkte besteht aus Papier. Я не знаю имени врача. Ich kenne den Namen des Arztes nicht. Ich kenne den Namen des Arztes nicht. Здесь существительное получает окончание «н». Почему? Потому что данное существительное относится к слабому типу склонения. Я вам говорила, что во всех падежах, кроме номинатив, данные существительные будут иметь окончание «н» или «эн». Краски осени очень поэтичны. Die Farben des Herbstes sind sehr poetisch. Die Farben des Herbstes sind sehr poetisch. Мне нравится твой юмор. Ich mag deinen Humor. Ich mag deinen Humor. Галстук вам идет. Die Krawatte steht Ihnen gut. Die Krawatte steht Ihnen gut. Это вы сделали действительно хорошо. Здесь у нас перфект. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Вы мне действительно нравитесь. Ich mag Sie wirklich sehr. Ich mag Sie wirklich sehr. Мне нравятся ваши духи. Ich mag Ihr Parfüm. Ich mag Ihr Parfüm. В этом году мы провели отпуск в Нидерландах. Wir haben unseren
Urlaub dieses Jahr in den Niederlanden verbracht? Wir haben unseren Urlaub dieses Jahr in den Niederlanden verbracht. Я улетаю в США на следующей неделе. Nächste Woche fliege ich in die USA. Nächste Woche fliege ich in die USA. Давай пойдем на пляж. Komm, wir gehen an den Strand. Komm, wir gehen an den Strand. Я наклеиваю марку на конверт. Ich klebe die Briefmarke auf dem Briefumschlag. Ich klebe die Briefmarke auf den Briefumschlag. Я бросаю письмо в почтовый ящик. Ich werfe den Brief in den Briefkasten. Ich werfe den Brief in den Briefkasten. Я снимаю со своего счета 100 евро. Ich hebe 100 Euro von meinem Konto ab. Ich hebe 100 Euro von meinem Konto ab. Почтовое отделение находится на углу. Das Postamt ist an der Ecke. Das Postamt ist an der Ecke. Я жду на остановке. Ich warte an der Haltestelle. Ich warte an der Haltestelle. Я иду в банк, чтобы снять деньги. Ich gehe in die Bank, um Geld abzuheben. Ich gehe in die Bank, um Geld abzuheben. Идите через перекресток. Gehen Sie über die Kreuzung. Gehen Sie über die Kreuzung. Между банком и почтой находится книжный магазин.
Zwischen der Bank und der Post ist die Buchhandlung. Zwischen der Bank und der Post ist die Buchhandlung. Мы говорим о поездке в Баварию. Wir sprechen über die Reise nach Bayern. Wir sprechen über die Reise nach Bayern. Катя любит поговорить с Моникой. Katja spricht gern mit Monika. Katja spricht gern mit Monika. У меня нет с собой телефонной карточки. Ich habe keine Telefonkarte bei mir. Ich habe keine Telefonkarte bei mir. Вы здесь в первый раз? Sind Sie hier zum ersten Mal? Sind Sie hier zum ersten Mal? Спектакль начнется в 8 часов вечера. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Я заберу тебя с вокзала. Ich hole dich vom Bahnhof ab. Ich hole dich vom Bahnhof ab. Врач прописывает мне таблетки от расстройства сна. Der Arzt verschreibt mir Tabletten gegen Schlafstörungen. Der Arzt verschreibt mir Tabletten gegen Schlafstörungen. Пациент получает перед операцией анестезию. Der Patient bekommt vor der Operation eine Narkose. Der Patient bekommt vor der Operation eine Narkose. Согласны ли вы на операцию?
Sind Sie mit der Operation einverstanden? Sind Sie mit der Operation einverstanden? Я чувствую себя намного лучше благодаря лечению. Mir geht es durch die Behandlung schon viel besser. Mir geht es durch die Behandlung schon viel besser. У Петры сильный кашель. Он хочет еще сегодня пойти на прием. Peter hat starken Husten. Er will noch heute in die Sprechstunde gehen. Peter hat starken Husten. Er will noch heute in die Sprechstunde gehen. У Карины уже несколько дней грипп. Corinna hat seit einigen Tagen eine Grippe. Corinna hat seit einigen Tagen eine Grippe. Вечером в пятницу Хельга разговаривала со своими родителями по телефону. Freitagabend hat Helga mit ihren Eltern telefoniert. Freitagabend hat Helga mit ihren Eltern telefoniert. Она рассказала им о своем новом друге. Sie hat ihnen von ihrem neuen Freund erzählt. Sie hat ihnen von ihrem neuen Freund erzählt. Она встретила его 2 недели назад и сразу влюбилась в него. Sie hat ihn vor 2 Wochen kennengelernt und sich sofort in ihn verliebt. Sie hat ihn vor 2 Wochen kennengelernt und sich sofort in ihn verliebt. С тех пор она видится с ним каждый день. Seitdem trifft sie sich jeden Tag mit ihm. Seitdem trifft sie sich jeden Tag mit ihm. Новый друг работает в международной организации.
Der neue Freund arbeitet bei einer internationalen Organisation. Der neue Freund arbeitet bei einer internationalen Organisation. На выходных он примет участие в конференции. Am Wochenende nimmt er an einer Konferenz teil. Am Wochenende nimmt er an einer Konferenz teil. Они очень хорошо ладят и интересуются одним и тем же. Sie verstehen sich sehr gut und sie interessieren sich für die gleichen Sachen. Sie verstehen sich sehr gut und sie interessieren sich für die gleichen Sachen. Родители обрадовались этой хорошей новости. Die Eltern haben sich über diese gute Neuigkeit sehr gefreut. Die Eltern haben sich über diese gute Neuigkeit sehr gefreut. Они все еще помнят нового друга Хельги. Sie erinnern sich noch an Helgas neuen Freund. Sie erinnern sich noch an Helgas neuen Freund.